Malibonke igama likaJesu bazalwane. Ngihleli nodadewethu la uNamandla Mbedu egameni likaJesu. Ngiwunkululeke igama lami, ngiyakholwa ngisindisiwe. So bazalwane, sike saba nenkonzo la siyakhonza eKokstad bazalwane siyakhonza. So uNkulunkulu kuke kwaba nomsebenzi wamandla awawenza cause nami bengingomunye wabazalwane bebengayibhiliveli kahle ngokuphelele into engeke ngizwe nxa kufakazwa ngesihoko. Ngamanye amazwi, I didn't believe ukuthi umuntu kuyenzeka ukuthi esemhlabeni kodwa akhulekelwe aphume enyameni abone isihoko. Kodwa saba nenkonzo ke ngomhla 23 mangaphazami March kona lo nyaka esiwona 2024 bazalwane. So kwakhulekela abazalwane ke lapho ngathi abawu8 noma abawu9 mangaphazama, abanye babona izulu, abanye babona isihoko. So ke ngithi bazalwane, angingakugodla ubufakazi lokhu. So udadewethu engihleli naye la ungomunye wabakhulekelwa wayisebona isihoko, kodwa ke nginaye labazalwane ukuze anichazele kangcono ukuthi after ikhulekelwe kwenzakalani. Unamandla kunjani dadewethu? Ngiyaphila kuhle kunjani? Kwenzakalani mfowethu? Ake ubalisele ababukeli. Amen bazalwane. Mina abami ukufake ubufakazi ukuthi into engayitsho ngalamini utata vele ngandine doubt ukuthi isoko into okay ndandiyazi bani khona, but then I really didn't believe bana into nyani ekhona apha emhlabeni. So utata ngalamini nami waye wandibiza ke ndangomunye wabantu ababona isoko because ndandingekho. So ekundibizeni kwami wandibiza ndaya phambili wandithandazela. After endithandazele ke ndaye ndawa ke. After ndiwile zange ndalala phansi mhlambe into engange-minute kungenzeki into. So after ke xa kudlule lo minute ndaye ndeva ngathi kuyaspina apha kule classroom endandikuyo. So ekuspineni kwayo ndazibona umphefumlo uphuma emzimbeni. Xa uphuma ndave ndaziswa straight to hell ngaphakathi kwawo straight. So and na ekuzisweni ngam ndandizoviswa ubuhlungu babantu, physical pain abayivayo bona ababantu abalapha ngaphakathi, nobuhlungu ababuthwele kubo. So ekuthi ndizisweni apha ke ndaye mna ndeva ukutshisa kwakhona. Mhlambe ukutshisa kwekhandlela kuncinci kakhulu nokwestovu kuncinci kakhulu. Ukutshisa kwasesokweni ku-multiplied, andazi banjothi multiplied kangakanani because akuchazeki nokuchazeka indlela ekutshisa ngayo and akumnandanga. Ukutshisa kwamakhandlela nezitofu kuncinci kakhulu, hayi kuncinci. So xa ufika phayana ke ndaye ndaboniswa ii-cells ke mna abantu abahleli kuzo ngaphakathi ukuthi umuntu kwiseli nganye umuntu uyi-1, umuntu uneseli yakhe, anihlali nibanintsi kwiseli. So ke mna xa ufika phayana baye bacele uncedo because bafuna ukuphuma phaa because akumnandanga phaya. Ipain abayivayo ibuhlungu kakhulu, ayilinganiseki nanto. And xa behleli phayana inyama iyanyubuluka, iyasuka kubo iwe phansi, kuhlala iphinde futhi inyama ibuyele back. Xa ibuyela inyama back ibuyela sebuyela nomlilo o-multiplied. So nendlela abakhala ngayo ibuhlungu kakhulu, ezindlebeni nje ibuhlungu kakhulu indlela abakhala ngayo. So nami ndaye ndaviswa mna ipain abayivayo, ubuhlungu ababuvayo ukuthi nami ndaye ndatsha, ndingatsho kanjalo. Because ndaye ndava i-heat eyaphayana ingummangaliso omkhulu because ibuhlungu. So ndaye ndaboniswa nabantu ke ama-celebrity angapha phesheya e-America engababalula ngo-XXX Temptation no-Juice WRLD no-Pop Smoke ebendibazi, but baninzi ke abantu i-celebrity eziphayana. Ngokuya kuqhubeka ke abantu baye bakhala isililo sabo sibuhlungu kakhulu and asinyamezeleki. So ke xa kuya ndabona utata waye before ndithandazele waye watsho ukuthi ndizobona one of my relatives abantu bendiphila nabo apha emhlabeni endizobabona apha phakathi esokweni. So xa ndiqhubeka ke apha ndaye ndaboniswa one of my uncles, umalume wam owasweleka. Andisakhumbula unyaka uba ngomphi unyaka,
but ndingathi wasweleka engakholwa because mna ndabona abantu abasweleka but asabelapha esokweni abasweleka. So ndaye ndabonisa umalume mama wasweleka ngephayana phakathi naye, and ubuhlungu endabuva bungumangaliso obukhulu. But andinqweneli mntu ke ukuthi aye aye esokweni because kubuhlungu phayana kakhulu, and nam andifisi ukuthi ndiphinde ndiye mhlawumbe ndiyoboniswa khona because akumnandanga phayana kakhulu, akumnandanga. Nyhani nomuntu omzondayo kangakanani na angeke uzufisa ukuthi uye phaa because once wafika phana akuphumeki, ayikho indlela ongaphuma ngayo. Xa ufikile. Amen. Una siyabonga dadewethu egameni likaJesu. Ngathi uNkulunkulu angakulekelela-ke mfowethu ukuthi ungaphinde uphindele khona. Amen. Nawe mfowethu ukhole ngokuyimisela konke ukuthi kungabikho mhlawumbe into engakudonsela khona kuleya ndawo njengokuthi ngeke ubuhlungu indlela esimanga ukuba khona. Amen. Siyabonga abazalwane egameni likaJesu. Nami sengiyakholwa-ke bangcwele ngenxa yokuthi kufakaziwe kanti bangcwele bakhulekelwa abazalwane sikhona sibukile nabanye abazalwane sigcwele iklasi sonke. Kuthiwa-ke bazalwane ubufakazi babantu ababili noma abathathu kuhle kunobufakazi bomuntu oyedwa egameni likaJesu. Babe baningi bangcwele soke sizolandela ngegameni likaJesu. Amen. Ayibonge Nkosi bazalwane egameni likaJesu. Siyabonga wena ngobufakazi bakho dadewethu. Sinomunye bazalwane owesibili naye owabakhona kubazalwane abathandazelwa because mangikhumbula kahle entando abazalwane abakhulekelwa baba u9 noma 8. Abanye babona izulu, abanye babona isihogo. So bazalwane inodadewethu la ozoyichaza kangcono yena naye kodwa ungomunye wabakhulekelwa babe sebebona isihogo. So ke bazalwane lithi iqiniso ubufakazi kwabantu ababili noma abathathu kuhle kunobufakazi bomuntu oyedwa. Dadewethu kunjani? Yaphila Nkosi njani? Uba usisigama. Igama lami nguNtandokazi wakaDlamini. Dadewethu sesizwele ngo-una oqala ukuthi kwenzakalani after ukukhulekelwa kwakhe. Ngakwena ngabe mhlambe kwenzakala ngayiphi indlela? Ake sizwe ngawo mfowethu. Ngibingelele abazalwane bonke egameni likaJesu. Igama lami nguNtandofezeka Dlamini. Kuwumunye wabantu abakhulekelwa ukuthi babone isihogo. Sasikade sinenkonzo la sikhonzela khona eBC. Baba umprofeti uNgcobo wasibiza nje sawumoya. Kwakuyinkonzo ekukhuleka kwena ngamandla, wasibiza ubaba wathi uzosikhulekela. Ngabizwa nomunye usisi owakhulekela ukuthi yena ayobona izulu, mina ngayobona isihogo. Ngalesikhathi esho kanjalo ngaba novalo kakhulu, ngangesaba ngoba ngangazi ukuthi ngizofike ngibonini lapha. Nokwesaba nje isihogo nguva nekushunyayelwa la endaweni ukuthi isihogo into enjani. So ngangesaba, ngakhulekelwa ke ekhulekeleni kwami ngawa phansi mangiwa kaqale ngaba senyameni ngingafuni uvumela umoya ukuthi uye la uyakhona, kodwa kwathi ngokuhamba kwesikhathi ukuya umuntu ekhuleka ngavuma. Uma ngivuma ngabona ukhona umuntu ongibizayo othi woza. Uma engibiza lo muntu lona ngabona kuhlukana umzimba, njengoba ngangilele phansi ngabona umphefumulo uphuma uthi ngathi ngisabheke lapho kwajikeleza kakhulu ngisanake lo muntu. Wathi sengibizile khona kunjalo sekujikeleza ngayibona sengihamba naye lo muntu ongibizile. Mina ke indawo engayibonisa isihogo apha ezansi emhlabeni la abantu bephila khona, ngabonisa abantu abasaphila kodwa basesihogweni. Saqala sahamba masihamba lana emhlabeni, sihamba inkonzo nenkonzo, boniswa nje amabandla. The time abantu bekhonza besebandleni, kale nkathi ngibona mina ngibona abantu abasesontweni, ngibona abantu abasethaveni. Lesa simo sasethaveni soke ngisibona la ngaphakathi esontweni, kodwa kuthiwa isonto lendawo lengakhona. Sabona lawo mabandla njalo, sahamba saye emathuneni, masifika emathuneni kwakade kuphithizela imimoya iphithizela iyale nale. Sisahamba kunjalo sanyuka intaba. Masenyuka lentaba lena saqhamukela ngaphezulu. Masikhamukela ngaphezulu kunendawo engathi ivali, umsansa ohlukanisayo ukuthi umuntu ongala akasayi kwenye indawo. Mengabe kukanjalo kukhona indawo engathi umgodi. Ngibona abantu bayahamba kodwa bayashona, bona ngathi ababoni ukuthi baseliweni elishonayo. Makwenzeka kanjalo umuntu maseshonile lapha uyakhala
uzamela ukuthi anyuke ukubona abantu ekuthiwa umuntu akabalekela impilo yakhe abantu abawu500 ngathi into kanjalo omunye uzama ukugibela komunye ukuthi yaphuma kodwa ayikho indawo yokuphuma ekubene esewile la okungimangaza ukuthi labantu laba mabehamba bengaboni ukuthi bayala mase befika ngaphakathi ngezwa isikhalo sakhona abantu mabekhala abanye bathi Jesu babiza uYesu abanye bathi bayaxolisa wonke umuntu usizama ukuthi uyarepenta la lo mgodi lo abashonela ngakona ngathi mase ngihamba ngabuza ukuthi mina kuNkulunkulu ngezwe ukuthi kuthiwa khona abafundisi nabaprofeti abazoba abamanga labo bantu abanjalo bona kwenzakalani ngabo uma ngibheka lapha wangithatha uNkulunkulu ngabonisa abefundisi behleli bephuza iwayini bephuza ushares ubona abantu abacelebrateayo lapho bayakhuluma umunye bayachomelana ukuthi mina sengenze ukuthi wonke umuntu okhulumayo befundisi uthi mina ngeze ukuthi ngibabona basezansi emhlabeni kodwa bona mina ngibabona bese sihogweni so mina yami iphathi le ukuthi ngabonisa abantu abasemhlabeni kodwa bese sihogweni into engayibona lapha yana ubhlungu ngoba isikhalo salaba bantu ngas experience kwakungathi umuthatha umuntu ogodola kakhulu lokwakushana kwamazinyo ukuthi lokwakushana kwamazinyo lokwaya ngafila kona makwenzeka lapha yana ngoba iyona sound ibikade yenzeka ngaphandle kwezikhalo zabo kodwa amazinyo ayeshayana okhombisa ukuthi lo mlilo lapha yana futhi mangibuka umuntu mayesha uyasha iphele inyama ithi seyiphelile inyama kuphinde iqale phansi futhi ihlume njengoba sinezikini esikhavile la ngaphezulu esiveza ukuthi umuntu umlungu umuntu omnyama ayikho leyo phathi leyo musu lapha esihogweni awunayo nje phathi eveza ukuthi oluphi uhlanga lokuthi ubani uvela nje inyama eshayo khona kunjani and ifuthe umlilo mase ngena abefundisi nabo bantu ifuthe lalowo mlilo alifani nalele ngena abantu abanomali ungazi ukuthi kunezelelwe lokwakusha kwabo akufani ngoba ilapho ekwathi mase kufanele ukuthi ngathi mase ngibuza lapho ngevali la futhi leya ngangasaqhubeka ngoba ngafika ngabuyelwa ukwesaba kodwa nje into engayisho ukuthi esihogweni ngisho nomuntu omzonana ngeke uzumfisele lokwaya isihogo into ekhona into ephilayo and kubhlungu uma ngabe uzobona umuntu wakwini ngoba kwathiwa ngingabuyi ngabonanga umuntu one of my siblings ngambona lapha usaphila yena akashonile njengangichaza ukuthi mina bengukuthi abantu abasaphila ezansi emhlabeni kodwa basesihogweni umuntu imisebenzi ayenzayo ngokwesala emhlabeni udetermine la ayakhona ayikho lento yokuthi kuthiwe uNkulunkulu usithanda sonke uyasixolela sonke yebo uyasithanda uyasixolela kodwa imisebenzi yakho iyona ekhethelayo ukuthi uyakweliphi side okusho ukuthi sesikholwa uNkulunkulu bathandekayo engathi singakholwa siyimisele siqiniseke ngoba nami ngangazi ukuthi ngelinyango ngibone isihogo inkosi yomusa ibe nani amen. Dadewethu siyabonga egameni lika Jesu. Bazalwane kuyinto esabekayo uma uyilalela. Kodwa into engijabulisa kakhulu tandokazi ileyo ukuthi ebufakazini ngizwa kuvela nezwi edala ngibe nokuyikholwa impela ngoba izwi liveza noma likhuluma kwenye indawo ngokukhala nokugedla kwamazinyo. Ngiyezwa nawe uyimenshina leyo yokugedla kwawo amazinyo kanti ngizwa ukhuluma nangendawo enomsele omkhulu ongakwazi ukuthi weqele ngapha noma ngapha ebonakala naseBhayibhelini lapha endabeni yesiceli noLazaro. Siyabonga abazalwane egameni lika Jesu ukuthi uNkulunkulu uyababonisa abantu izinto engingakholakala nami sengiyakholwa nawe kholwa ufakazi wesibili lo egameni lika Jesu hogo impela sikhona ngathi bazalwane singakholwa uJesu inkosi iphenduke ngoba kuthiwa ngane abantu ababe babona babekhala bephenduka becela uxolo kuJesu. Masilicele sisanethuba abazalwane egameni lika Jesu amen. Amen.